أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جميعتي مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Naj angleder, o hamdi, o bajraribe i zahvala preperela salde devleske o devel koji yaratırınca sağ alemya. Salavati hem selamine kovel amendar jiko posledno peygamberi biçaldo kjaka dünyaya jiko Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem joleskoro ehlil beyti joleskere ashabja jiko hulefai rašidin jiko zahirska i batinska alimja kolajtane kandilja kodrome devle skoro. Moli navame devle. Ilahi ya Rab, kodive kedaka jivdakeramen taro grobja, jivdakeramen ki halka akale počesno ne manuşencar. Amin. Pralanen hem penjalen. Sledbenikja akale çaçipaskere, dini İslamiyeteskere. Koera tutno sohbeti ka kera lafi taro yek suno amare peygambere skora. Diken amen sare sune dikaya. Lakin amare sune heme peygamberengere sune nisar naşti ovenyek. O İbni Abbas radiyallahu anh kerindor o tefsiri taro suretul Yusuf ke daresela ko ayetja kaj o Yusuf aleyhisselam dikla o suno hem vakerga pire dadeske ko akala tefsirja İbni Abbas radiyallahu anh akavada vakerga peygamberengere sune tane vahiy objava tane devlestar celle šanuhu. Palem ko kontekst ki akaja tema i Hazreti Ajša i romni amare peygambereskeri amari daj. Vakerela ager i prvo forma bašo vahi soresla amare peygambereske Hazreti Muhammed aleyhisselameske. I prvo forma bašo vahi počminja suneja. Se svako suno o Muhammed aleyhisselam so dikela sine rakjakoro, taj sutno dive od ova već ostvarinela pesine. Znači, o sune peygamberengere tane objavataro devel vahi amenge. Prenesinela Semure ibn Jundub radiyallahu anh kaj yek dive yek sabahi amaro peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem iklilo maşkar pire ashabya hem vakerga. Erat kosuno alemange duj melaikja astar geman tarovas hem vakergemange ey Muhammed pir amen car meda olen car gelum vakerela o peygamberi aleyhisselam pirindor reslem koyek manuş sopaşlola tele kipuf auprileste je krupno manuš i kerela barobar kepevasta bari karpa.
Јеке дроместар и карпа фрдиња, кошеро е манушеске сопашлјола. Распрснињале скоро шеро. Обар превртиња пенателе, окрупно мануш гело телел обар, те иранел пенапалал, кеда е мануше скоро шеро со сине кувдо, палем ало копотан, а окрупно мануш панда егдром фрдиња олеске обар, панда егдром пагляле скоро шеро. А кава процес постојано повторинела песине. Ме дикиндо ракаја ситуација вакерела амаро пейгамбери, алейхиселам, вакергюм емелаи конге. Субханаллах. Соја кале манушенцар. А о мелаикја манге вакерге. Мапуч ей Мухаммед, саллаллаху алейхи ве селем. Него ту пир аменцар. Пириндор реслем којек мануш со пире во геа пашлило кипув. А упролесте, е крупно мануш, колескоро вас, железно, канџа, челично, канџа и силе. Ало упрал ошеро, ко мануш со пашлјола кипув, чивѓа комуј лескоро и канџа, јеке дроместар цидиња наупре и калѓа лескоро муи, лескере јаќа, лескоро нак и калѓа. А кава процес нон-стоп аѓаре повторинела песине. Пучлум соја кале манушенцар, а о мелаикја манге вакерге. Мапуч ей Мухаммед, мапуч, него ту пир аменцар вакерге. Вакерела амаро пейгамбери пиргем саджикоте наалем англалкиек дупка. Отелуно дело тари дупка сине буд широко. А упруно дело е дупка коро сине тесно. Диклюм нателе кед соте дикав. Бари јак. Андре табловена нанге мурша, нанге джувля. И ја калел сине добором бари сила, сое народо тариндор каваздел сине упре, джики дупка коро излез. Јеке дроместар и јак кава спламно нел сине, а олака перен сине ки средина е јага коро те табловен. Пучлум соја кале манушенцар, субханаллах. О мелаикја дикин дормаман вакерге. Мапуч ей Мухаммед, хич мапуч, него ту пир аменцар. Пиргем вакерела амаро пейгамбери саллаллаху алейхи ве селем, кеда реслем англалкиек лен, река. Панина тавдела, рат тавдела, рат. Диклюмо танкоте и река тани најбрзо, јек мануш таслјола. Јек мануш ки средина килен таслјола, последно не силаја о мануш таман те иклјол тарилен кипув, јек учо крупно мануш, лела јек баробар, фрдиња колескоро муј, кувиндорле англалко муј, палем ирангјаоле ки средина килен те таслјол среде орат. Диклюм акаја ситуација, вакергюм субханаллах, соја кале манушенцар. О мелаикја мапуч ей Мухаммед, ту пир аменцар, пир. Реслам джикојек мануш вакерела пейгамбери, оле скоро муј сине, буд грубо, асавки грубоштија ко хајати на диклюм. Коваси керела сине, јаг. Одоле јагаја, тарела сине, побутер јага. Хем околу наоколу о мануш прастала сине, хем викинела сине. Пучлум, субханаллах, кој акава ба мануш. О мелаикја палем вакерге. Ма пучеј Мухаммед, ту пир аменцар.
пиргем, хем алем англал којек баро зеленило. Буд шужелу луѓа. Озеленило добором сине густо насадимо, огранке дури сине буд уче. Правгем озеленило, кувгем андрекет сотедикав јек учо, јек шужо мануш. А околу лесте буд чаве. Валлахи комо хајати добором чаве, којек тан надиклум вакергја пегамбери. Пучнум која кава мануш, колаја кала чаве, о мелаикја палем вакерге, ма пуче и Мухаммед, ма пуч. Него ту пир аменцар. Пириндор, вакерело пегамбери, реслемджи којек туло каш. O melaikja dikindor maman vakerge. Uklije i Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Meda uklilum upralo kash, keda reslum anglal kijek dis. O melaikja da uklile palmande. I dis sine gradimi taro zlatna hem srebrena cigle. Bud šuži dis. Sa taro zlato, sa taro srebro kerdi. Reslem ko lakere bare porte, šuže udara. Rodingem te praven olen pravge. Keda Andre dočekuingjamen manuša, ekvaš osafati lengoro bud šužo, baro nuri, baro šužipa, so asavko šužipa, komo hayati nadiklum vakerga o peygamberi. A jekko tortar lengeri rik, taro telo, taro muj, bud grdo, bud grubo. Asavko nešto nadiklum vakerga o peygamberi. O melaikja keda dikla kale manushen, vikingeolen, hem vakerge. Can kiodoya len, kiodoya reka, nangjoven hem odma iranen tumen aven. Geleo manusha, nangile keda iklile taro pani, o peygamberi aleyhisselam vakerela, o lengoro kotor sosine grubo, Cemaati Müslimin, nuri ulo, odovada delo taro telo, šužo ulo. Celosno ule šužeo manuša. O melaikja da irangepe kimande vakerela o peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem pire ashabenge. O melaikja da iranenape kimande hem vakerge. Ey Muhammed, akava tano cennetul adin. Amen siem o Cebraili taj o Mikaili. Akanaka objasninatu ke saso pučlan, saso diklan. Vakerge o melejke. Kada diklem e prvo ne manuše. O manuš so pašljola sine kipuf, a u prileste je krupno manuš so frdingja barea koleskoro šero, hem paglale skoro šero, rasprsningjale skeri godi, odovajtano o manuš kova čitingja okurani, džangля okurani, lakin na andargja ko tan odovaso odevelo Allah Đelešanuhu rodingja. Odovatano manuš so biringja osoibe, a napuštingja te uštel ko sabah namazi. Leskoro a zapisine e barea so manuš frdingja ko leskoro šero keda već ov pašlola sine. Odojto manuš kova pašlola sine upral pirovogi kipuf, a o manuš železno ne kanđaja so i kalja leskoro muj, leskoro nak, leskere jakja, jeke cidi baja, tano o manuš so sabajle ka uštel sine, hem ka hovavel sine, e narodo. Hova i baja, ka valkinel sine, ka melarel sine, o čest, o ugled vavere manušengoro, jada vavere džuvlengoro.
И калела сине ховаиба. Башо мануша. Еке лескоро азапи со ховавѓа тано акава. Трито мануш. Ко трито тан кедареслем ки одија дупка. Со телуно дело олакоро сине буд широко, а упруно дело сине тесно, Андре сине бари јаг, о народо. Табловена сине Андре нанге мурша нанге джувля, одовајтано о народо со керге зинаја. Прелюба со керге. Одовајтано о народо, о джувля кола нанге пирге аври. Која кава татипе, си кавге пиротени аври. Е народо, чивге јакен цар зинајате керен, гогјаја зинајате керен. Еке оленгоро тан, оленгоро азапи сине одова. А о мануш, со таслјола сине килен, среде орат. Одова сине о мануш, кој дела сине, хем лела сине камата. Отаслои бе кораттано лескоро азапи. Себе писо, керела сине бути каматаја. Джемати муслимин. Буд баро гюнахи акава джемат. Каматаја те керел пе бути. По баро гюнахи на не. Јек мануш те лел камата или те дел камата добором баро гюнахи, ва керела пе саргиби пашлило пе дијаја. Добором баро гюнахи. Одевел те аракеламен сарен. Акава амаро романо општество те аракамен акале баре фитнатар. Дикено лескоро азапи, сар таслјола среде орат. Килен. А о мануш со диклян оле, со сине буд грубо комуј. Кова со синеле јак, хем тарела сине о јага ов сине, о чуварие джехеннеме скоро, ов и керела и јаг матеа човел, и казна матеа човел, е народоскери со какувен ко джехеннеми. Кеда реслем ко од ова зеленило, кеда диклян одоле уче мануше, шуже мануше, а околу лесте тикне чаве. Од ова сине, о Хазрети Ибрахим алейхиссалату весселам. А очаве околу лесте тане, са очаве со муле сартикне, се саре кувје ко дженнети. Джемати муслимин, тикно чаво мерелали, без разлика христијани или муслимани ли, саре куве на ко дженнети, себе пи олај тикне, себе пи со амаро пейгамбери, саллаллаху алейхи веселем, коле скоро хадиси шерифи вакерге агар, Kullu mevludin yuladul alel fıtratul Islam. Svako čavo soka bijanjola muslimani. Eke od ova manuš šužo, taj od ola čave džileste sino Ibrahim a.s. hem sa od ola čave so mule, kole skoro dini ko hanif mule, sar muslimanja mule. Ki krajka so uklilem ko akava dženneti, hem diklan e manushen, ekvaš muy lengoro bud šužo, ekvaš muy lengoro bud grubo. Akala manuşaytano toro ümmeti ya Muhammed vakerano melekja. Tiro ümmeti tane akala, odola manuşaytane kola kıldinena o namazi, kola andarena o panč islamska šartja, kotan, kola izvršinena piro dužnost, piro ibadeti premalko devel, lakin maškar akavasa, kerge günahida, odoleske da ola, yek delo lengoro šužo, yek delo lengoro bila çohem grubo. Günahkar ümmeti. Ama o paniko te gele te nangjoven hem irandile, a o grubo veke našavdilo ule celosna šuže, tano je devleskoro oprost hem milost, taj rahmeti upraltiro ümmeti ej Muhammed. O devel Lela u pripeste borđi, kova manuška kıldinel po namazi, kandarel edin islamiyetes kere šartja kotan, afi makfireti ka kerel, kao prostinel olengere günahja.
Eke cemaati müslimin amare peygambere skoro suno tumen sar akayarat spodelingem. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.